Ils vont entamer leur repli progressif. Ndabasuhuje. Kera kabaye Sadek yafashe umwanzuro wo gukura ingabo zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu bihugu birimo nka Afrika y'Epfo atangiye kwibazwa ibibazo bikomeye birimo nk'ibi. Men and women, they want to leave the area. Aha bari kwibaza niba ingabo zabo zizava muri iki gihugu zimanitse amaboko nta ntwaro zifite. Bakibaza n'ibindi bibazo bikomeye za ingabo zabo zizanyura, niba zizanyura muri Uganda, Burundi cyangwa se zizava kwizima zigaca ku butaka bw'u Rwanda. Byose ni ibiri kwibazwa, ibi turaza kubigarukaho. Ahubwo reka dutangirira aha. À la une des journaux congolais, la même nouvelle, celle d'éventuelles négociations directes. Kongo yemeye kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Byo byaje gute? Mu bitangazamakuru ndetse byose bitandukanye n'ibyo muri Kongo, niyo nkuru iri kuza imbere. Kuko noneho yavuye ku izima, Tshisekedi yemeye kuganira imbona nkubone n'umutwe wa M23. Ariko ibitangazamakuru birashidikanya kuri ibi biganiro. Ikibazo bose bahurizaho ni kimwe. Ni gute Tshisekedi watsimbaraye kenshi kuganira na M23 yita umutwe w'iterabwoba cyangwa ibipupe yaba yavuye ku izima akaba agiye kuganira nabo kandi bicaranye ku meza amwe? Je ne veux pas discuter avec des pantins. Ati ntabwo ushaka kuganira n'ibipupe. Ibi bipupe ntibishaka kwivugira ibibazo byabyo. Iyo mwicaranye basubiramo ubutumwa bahawe na sebuja. Rero yewe ndifuza kugirana ibiganiro n'uwo sebuja. Aha abakurikirana ibya politike bavuga ko Tshisekedi uwo sebuja yavugaga ari u Rwanda, igihugu yashinjije kenshi ibirego byo gufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda narwo kenshi rukabihakana, ndetse uwo mutwe ubwawo nawo ukagaragaza ko nta bufasha bw'u Rwanda ukeneye. Noneho yavuye ku izima ate? Ibiro bya Perezida wa Angola unasanzwe ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu ijoro ryo ku ya 11 Werurwe byatangaje ko ibi biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha ku ya 18 Werurwe 2025. Yari itangazo rinonosoye aho ryagize riti leta ya Angola iramenyesha abantu bose ko intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iza M23 zizatangira ibiganiro by'amahoro ku itariki ya 18 Werurwe mu mujyi wa Rwanda ni muri Angola. Iyi yari inkuru nziza, ariko kugeza ubu tuvugana iragoye kuyemeza niba tuzabona aba bombi ko kubaganira. M23 yicaranye na Felix Antoine Tshisekedi. Ati kubera iki? Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko butaremeza niba buzitabira ibi biganiro byabwo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 biteganyijwe i Rwanda muri Angola. Umuvugizi wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tina Salama, ku ya 12 Werurwe yatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko ubutegetsi bwabo bwahawe ubutumire bwo kujya muri ibi biganiro, gusa ngo ntiburemeza niba buzabyitabira koko. Aha abashidikanya bafite impamvu yo kubushidikanyaho. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nabwo bumaze igihe kinini burahira bukirenga ko butazigera na rimwe buganira n'umutwe wa M23 kuko ngo ari umutwe w'iterabwoba ugirira nabi abaturage. M23 yo irabihakana, ahubwo igasobanura ko irinda umutekano w'abo baturage. Nyuma y'itangazwa ry'igihe ibi biganiro bizatangirira, Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi b'uyu mutwe bari biteguye gutsinda Felix Tshisekedi mu rwego rwa gisirikari kugeza yemeye ibiganiro by'amahoro. M23, le groupe armé, contrôle désormais de larges portions de territoire. M23 ariko nayo irasa naho ititeze neza iby'ibi biganiro, nubwo hari byinshi isaba kugira ngo nibiramuka bibaye bizatanga umusaruro. Iri huriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasabye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi agaragaza byeruye ko afite ubushake bwo kuganira naryo. Byatanze ubu butumwa nyuma y'aho ibiganiro bya Perezida Joao Lourenço wa Angola bitangaje ibiganiro bizahuza abahagarariye M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bya biganiro bizatangira ku ya 18 Werurwe 2025. Niho biteganyijwe, ariko ntabwo tuzi neza koko niba bizaba
AFCM 23 ibinyujije ku muvugizi wayo mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yashimiye Perezida Lorenzo kuba akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubone amahoro. Ariko Kanyuka yagaragaje ko ari ngombwa kuzirikana ko leta ya Kongo yavuze kenshi ko idateze kuganira na M23, bityo ko abarwanyi babo bakeneye igisubizo cyeruye cyerekana ko Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Kongo, yaba yavuye ku izima. Mu butumwa bwe ubwe yagize ati AFCM 23 ibona ko ari ingenzi ku itsinda ry'abahuza rya Angola rishaka ibisubizo byeruye kuri izi ngingo, ko Bwana Tshisekedi agaragariza mu ruhame kandi yeruye ubushake bwo kuganira n'umuryango wacu. AFCM 23 yasabye Angola gushyiraho itsinda ry'abahuza rivugana n'impande zirebwa n'ibi biganiro. Isobanura ko uretse amatangazo yabonye ku rubuga rwa Perezida Lorenzo, ntamenyesha M23 yahawe rinyuze mu nzira ziteganywa n'amategeko. Ubwo na ya M23 tariki 8 Gashyantare 2025 abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'Afurika y'Amajyepfo SADC bahuriye mu nama banzura ko imirwano n'ubushotoranyi bihagarara. Leta ya Kongo ikaganira n'umutwe wa M23. Iri huriro ryasabye Angola ibisobanuro ku buryo imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC na SADC izubahirizwa, rigaragaza ko yiteguye kugira uruhare mu biganiro by'amahoro nk'inzira yonyine yatanga igisubizo kirambye kuri iyi ntambara. Hagati aho ariko SADC ngo yafashe umwanzuro wo gukura ingabo zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. La mission des 1300 soldats de la SADC présents dans le pays depuis décembre 2023. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bafashe umwanzuro wo gukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro wafatiwe mu nama idasanzwe yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure, yabaye kuri uyu munsi ya tariki ya 13 Werurwe 2025. Ni inama yitabiriwe na Perezida wa Zimbabwe, akaba n'umuyobozi mukuru wa SADC Emmerson Mnangagwa, Duma Boko wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Francisco Chapo wa Mozambique, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hakainde Hichilema wa Zambia na Nangolo Mbumba wa Namibia. Nk'uko uyu mwanzuro bivuga, ingabo za SADC ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zizataha mu byiciro. Ni umwanzuro utomora ko inama yarangije ubutumwa bwa SAMIDRC no gukura ingabo za SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro. Izi ngabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu Kuboza 2023, aho zari zaragiye gufasha leta mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nyuma yaho zitsinzwe urugamba rwabereye Isake n'Igoma kuva ku itariki ya 23 kugeza ku 27 Mutarama 2025, zahungiye mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye, aho zigenzurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bazizengurutse. Ubu ntaho bemerewe kujya. Nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yabaye ku 8 Gashyantare, byemejwe ko SAMIDRC idashobora kuzana amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro wahuraga n'ubutumwa bwa M23 yatanze kenshi. Uyu mutwe witwaje intwaro wasabye ko aba basirikari basubira mu bihugu byabo bakareka kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo SADC yapfushaga abasirikari 18 bari muri iyi mirwano, Perezida Chakwera wa Malawi yatangaje ko ababo bazataha. Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo nawe yahise aca amarenga ko azacyura b'igihugu cye. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 General Sultani Makenga ku itariki ya 12 Werurwe 2025 yatangaje ko abasirikari ba SADC bemerewe gusubira mu bihugu byabo igihe babishakira, ndetse ngo bemerewe no gutembera mu mujyi, ariko nta n'umwe ufite intwaro. Ariko ubu muri Afurika y'Epfo bo baribaza ibibazo bitandukanye ko SADC yemeye gutaha, bazataha bate?
uyu munyamakuru ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gikomeye muri Afurika y'Epfo. Kuri televiziyo yabo bamubazaga ibibazo nk'inzobere. Aha arasubiza bimwe mu bibazo bamubazaga kuri uko gutaha kw'izi ngabo, ariko kuri we ikibazo gikomeye si ugutaha kwazo, ahubwo ni uburyo bazatahamo. Mu bibazo bye bitatu aribaza ati, ese SADC nibataha, reka tuvuge nk'abasirikari bacu, bazataha bafite intwaro, bazataha n'imodoka, bazataha n'indege? Ese nibataha bwo bazanyura he? Bazanyura mu Burundi se? Bazanyura Uganda se? Cyangwa bazemera kunyura mu Rwanda ko ariyo nzira yonyine ishoboka? Ibyo bibazo biri kwibazwa. Natwe turabyibaza niba Afurika y'Epfo izava ku izima ikanyuza ingabo zabo mu Rwanda, kuko ariyo mahitamo yonyine ahari. Kunyura mu Rwanda niyo mahitamo ashoboka, kuko nta handi bakura ikibuga cy'indege cyabageza ku bindi bice. Goma irafunze, kandi M23 igaragaza ko atari ibya vuba gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Niba uri kwibaza uko bizagenda, nanjye niko ndi kubyibaza. Ariko Afurika y'Epfo nta yandi mahitamo ifite uretse yo kunyura mu Rwanda. Ndabashimiye, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro n'ubusesenguzi utasanga ahandi. Iyi ni The Zoom TV 24. Bye. The Zoom TV 24, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24.